Hi guys, nama saya Ikin from Honda and Minamoto. Honestly, sebelum ni masalah paling besar bila nak buat TikTok content dengan live selalu stuck. Kadang ada masa tak ada idea, kadang ada idea tapi editing tu ambil masa terlalu lama. End up banyak content yang tertangguh. Bila join training TikTok content and live strategy by Coach Keyo and P10X Academy ni, I really learn a lot. Paling best Coach ajar simple cara macam mana nak organize flow content live, so kita pun tak ada bila nak shooting. Editing pun ada shortcut, kerja lebih cepat dan lebih jimat masa. Kalau sebelum ni saya rasa TikTok content tu macam leceh, now I can say it's actually fun and practical. Dah ada clear system, so tak membazir masa bila nak buat apa-apa. Okay, so kalau you all memang nak serius belajar pasal TikTok content and live, I would highly recommend belajar dengan Coach Keyo sebab cara dia ajar very clear, straight to the point. And paling penting kita boleh terus apply. Don't waste your time, figure out you sendiri. Trust me, bila ada guide macam ni, you all save time, energy, result pun nampak lebih cepat. That's my experience, and I really thankful to Coach Keyo and P10X Academy for this training. Ciao.